kedamtang hakuni nipai iniani man ke do abang pulo KSEM morsing ti so hin ben si media atuno phan si kipu ki chokche tapuson muri tum thekong si lada gili tum press lo talong ki chong pon do lo da mini press lo thak sin ni la kon ko praksi la bang so ka ti mo digital ti so along itu house non da gili tum kilong ke house metroxy andolo silaban suang pong pen ini tum tu si walang ibang kita lo ini tum da press lo da pong si ni lang pong po kadang ini pun po bini ni pai drop pai kuni sri ira ing kora ke komani Karbi Anglong Degital News Forum methana sai hemalong pherangke amai ke pha nangko kalam thia balke kedamtang pai kuni ni pai hini arni KCCM amorsing tisu amina sai hem abohalong pherangke amai ke pha abut AK News Channel along ahokpet abirta kapaklang ajoine ayam ko Agustin Ramsa jungjung aphan criminal ko akoi pipen defamation case ki pg pu ke thera bangke media aphan kilang rem mate freedom of speech aphan ki ber thipji lapen kilang rok ang hek atv do athe media atun pulote mentune ta ahok he abirda ke rat achatayalong patante kaita larda war waisap lapen ahokpet mate ingkrung inside at pensi rat athenglo patlansi media pulote fourth pillar of democracy uge death chari aron constitution of India alo londo alangli KSEM amor sin tisu ahin belson akoy kipike democracy aron karkan binong ang helo lason pulote kewang jilang arni anta ahokpet abirda kapacita ji aphan pherangke aphan kapheri meme ang he lapen media klebang atum kezok ban media do anparta media house atum phan an criminal kusi hokpet kuma lapen criminal lapen defamation case kipi pensi her ikuma athe pini ke AK News ahem ku aphansi ke thero lapen penap ke kumat a media house phantom ke ther pune penpur me ke damtang arni ta pherangke atum phan ahokpet abirta ke patlang ajoine ke ther ke hab kilang rok lapuson ta media klembang ku tum chetom nanglo lasi laswateng purote birta pachetak ta pherangke atum phan pheri me lapen kizok pan avadya to penpur da me alangli em amorsing tisu death kechari aronalo ateng pensi cyclem pon pusi Assam governor athengo semedeng pono lasi laswateng pulote alangli ke pherangke atum lapen freedom of speech aphan kiraikom nangji alonta artu dolo sitame non abangke alangli death kachari aronalo aphan panung kusi pherangke atum phan criminal ku ke hoke Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen lapuson abang ku aphan pinrem lo lapen ningduk chipaklang lo lasi kewang jilang arni madu ham phang asong lapen ratchari asong sitame lapuson kether ke hab ki pipede ji aphansi Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chuning rilo sipini nitum la bangso pherangke amai mate laswa dislong nitum ki pacheta kelalo te kedamda force tame nitum phan kether ke hab penama tum dolo anparda ke khenji kan ans dame dolo asila laswa tengle langdam pulote media tum phan ke freedom avedalo sila puson mo pi stame kabede ji aphansi delihin mate mai po hin pen em amorsing tisu aphan chuning hilo tapel artu kedo atum aphan pachini ji aphan ke mo lidma general secretary do forum general secretary alangli phanle pachini apor bangke pe konsulan nangge aku puthot alangli longpen litum arju konsuna
Kero Bipar Peglo, Atum Karbi Anglong, Degital News Forum Amai Program. Keninji punanji laman bangke itu Amai Program pasti gitu. Amai pitch kami di antamai aku doi kolo pasti nampek konjelo pasti kita is. Soalnya lam mana itu mana tenglo bijai pangkantungelo kuendo. Nak kacil ter kacihap culture bang itu tuntong. Jadi curi lawan jadi kayak fit muda kali jadi curi repress kacit hari kacit apa culture bang nang itu mereka kamu seklem apa nili tuh setame nili tuh mereka kamu seklem apa nili putus juga lalu don't shoot the messenger nili tuh mahok kopi mah lasi nili tuh mang ruang juru dapta hai argument senda hai कि हो कि ठीक होता है सेटा में आहो कुपीमा ला सोला मंगेनी तुमके नाली तुम पकलांग को be it anybody ये तुम specific council बन के जो नाम पुलाम करी बा इनको EM बन के जो नाम पुलाली so as a general alarm स्कीम पुलाम लो jadi तुम कुपीमा किस पेगलों ला मंगेनी तुम पकलांग को ला पेनी तुम हन लगे आराय पन किलो ला सो कपकलांग जी पांचली तुम ला बांसो साई अंदेंग टेंगो Kasi ut pera bangke ili tu mongbong ning coy palak tu dai meni. Lason news alang li tu mani ke hang ting pen baklang ku keda lo di. Ning ke oi ning ke bu lason tu kai. Sitame kacipaking. Seroy along lam tu. Ili tu pan pini kecok che nang pelong pro tili tu nang ku dejok. Sitame ke her ben bang ke ni. Ini chuni ke tu mala. Si aku udah laptop or don't shoot the messenger. Lihat tumta nama itu masalah taksi. Rara asai sini tumta make penco. Kasi lihat tumta jong si Aron pen jong si boundary pen jong sini tumta kapit tu jadi tumta pakai dulu. Kasi bui. Lasana taksi Engraji pen setame lihat tumta bangsu tutar. Press note keselam untuk diri pengikut Karbi Anglong Digital News Forum stands for press freedom and journalistic integrity. Karbi Anglong Digital News Forum strongly condemns the recent actions of Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Amar Singh Tisu, who on the 2nd of November called a press meet at his official residence to condemn AK News owner Augustine Kramsa for publishing a news piece regarding alleged anomalies within his department. The executive members' labeling of Augustine Kramsa as a criminal and the subsequent threat to file defamation and criminal cases against him is not only an attack on press freedom but also a blatant misuse of his stature and power. The media's primary duty is to raise questions and uphold the truth without fear or favor. It is imperative that those in positions of power understand the significance of a free press and refrain from resorting to pressure tactics to intimidate or harass media organizations, regardless of their stance. The freedom of the press is a sacrosanct principle enshrined in the Constitution, recognized as the fourth pillar of democracy. E.M. Tisu, who took an oath in the name of the Constitution before the Governor of Assam, is duty-bound to protect and safeguard the unbiased reporting of media, fostering an environment where journalists can perform their duties without fear or reprisal. Therefore, his recent statements labeling a media house owner as a criminal solely for carrying out his professional responsibilities are deeply concerning and contradictory to the values of a democratic society. KADNF would like to raise these pertinent questions of whether similar coercive measures will be directed towards other journalists who dare to report on matters concerning the EM's office. We urge Mr. Tiso
to refrain from using derogatory language or making baseless allegations against any media person. Such actions not only undermine the credibility of the office he holds, but also set a dangerous precedent for the treatment of the press in the region. The Karbi Anglong Digital News Forum stands firmly in defense of press freedoms and calls for responsible and respectful conduct from all public officials. We express our disappointment and disapproval of the statements made by Mr. Tiso, which are a direct affront to the spirit of a free and independent media. So press meet ke paano ko lagi kamu presiden itu mamai kumata dia masih solam sih punya pasal mana masih ni tuh ni lagi pun yang panggil lo ni tuh ke ekidus sahabat chole lah bukan alam kipudun kali akhirnya ni tuh mangke kumane press kumane husband jomsi lah kalau bukan alam itu boleh ni tuh ke hal ada bunyi lah ekidus balik ada dun bukan kali itu ke lah media tapi makin sung kumane media mana sih kalau bukan alam ki bukan tanpa bukan itu boleh Nabangke ini dongke durunjaje, bukan ke arja tunci. Atau media poti itu kado kami ada istilah tu, masih peraplang itu masih media poti itu mangke masih pulau. Mana aja hosong sih aku pesan mana itu sih mana lampen penendia deh, bah karbo rokok poti, nabangke itu kinus mandat kali, apa hosong itu arja tunci poti, ini tu kan diri benar-benar lampen kalau. Kau aku lamke sila tulang deh, pulang. Dapat ini Pulang apa? ini peta bukan itu masalah soal Media puluh teh, apa yang nak berpakaian puluh. Bandingan, banding itu opsional tapi